Kgorotsheko ya melato eo e kgethilego ile ya lebeledišiša kabo ya thendara ya go ja dimilione tše 37 yeo e bego e beetšwe go aga le go hloma legora la dikilomitara tše 44 go bapa le molelwane wa Beitbridge ngwagola kgweding ya Oktobere. Go ya le ka katlholo ya kgorotsheko, lekala leo le kgethilego la go dira dinyakišišo SIO le ile la thoma dinyakišišo morago ga gore legora leo le thome go phuhlama. SIO ile ya dira kgopelo kgorotsheko ya melato ya go ekgetha ke gore special tribunal gore rakontraka yeo a bušimorago tšhelete ya go balelwa go dimilione tše 20 tšeo a bego a di lefetšwe le pele ga ge mošomo o ka thoma. Bekeng ya go feta kgorotsheko ile ya phaela ka thoko kgopelo yeo moo ba boditše go rakontraka yeo tsebo go kwa gore o swanela ke go buša morago tšhelete ya letseno leo a ile go a di dira mošomong woo ka moka. Kgorotsheko e thomile gape ka mošomo wa go phošolla le go rweša maikarabelo bahlankedi bao ba fetišitšego le go saenela kontraka yeo. Beng dikgwebo ba selegae ba amogetše katlholo yeo. You find that people are coming from far, we don't even know what is what. You find them given the tenders for maybe 20 million. When they come to locals, they just offer them a piece, like for example paving. You find them given some piece of paving to do, which will give them maybe 30,000 rand. On that 30,000, a person who's been given that contract has also to be like, must be able to pay the workers who are there. Papuši ya beng dikgwebo ya ka Musina e re go phuhlama ga legora leo go hlola gore basenyi ba kgone go tswa le go tsena ka molelwaneng ka moo go sego molaong. It is common cause that each and every company that must come down to any local municipality, first priority must be locals. On this situation, our local business people didn't even benefit from anything. Magwa was just appointed and they were not fit and proper to deal with the situation of the fence. Mekwa Construction and Prof Team CC a se ya hwetšagala go ntšha maikutlo.